kwi kinya mantu akubangwa muno jau ijara ja kuonekana kiri kamera kwi mantu akubangwa muno kuri antu barikitie kuthirania kinya na thirikari iria bakabanga baize kawira kana bambie kubanga thirikari bangi kathira igathwa kwigite kwenda ibirathire nyamwene gairo era thira au utiona nyama tumbo kana mathagi au nyama thagiro wita kuriga au kana mutwe utebyo ndio kuri antu mbijegwe intwirite antu kaingi na nintekera kuga atiri gavana Kawira Mwangaza kiria gukua ndirenjire kuga akia gutonya UDA kabisa na choka Rais William Ruto amuhitikiria na Deputy President Rigathi Gachagua amuhitikiria au no thina ciawe ciumire tutikurega gavana ibinadamu tabatwe no te muntu wethairwo ari umujuru te utagukubwawe uti muntu te weakness ewe kinyo tongeria bwawe te katumba kuga butumba gwitwa makosa no ntu tongeria bwa binadamu te aga makosa uge murungu ake ni otugete makosa nyeke thoro ekariate tuturega bubureo na bunu ndo tumba kwariria kinya bukenda tujukia malaya ngana tukiarire yambuga na ara tukuona imakosa jangu genyo no tujaite muno na no twaririe kinyota ukubwa gavana ta mutongeria kana ta binadamu tabangi na nya tutu ina bunya bange bakaye wakanya bariria bu bariria bwetu lakini bunu butu eke kando kiria gikumure ate kiu kiria gikumure ya tukiega tongea UDA ndida gwatwikire na kwenda gutonya UDA na Rais William Ruto netikiritie na Rigathi Gachagua netikiritie na gavana Kawira Mwangaza noe gavana wa mbere wa mashinani kwithirwa ari Meru County gavana wa mbere Peter Munya kariunga Meru County muno kwanza akuthurwa chairman o COG athiuruka Kenya yonde na rinya na ndegere athiuruka ne wera COG bachojaira chairman bao teke thairo ari mashinani rionde gavana Kiraitu Murunginyu ate thairo ari mashinani rionde maisha jawe jara maingi tiga ja kwa wao gavana je thairo je Nairobi family ana interest ya wira nyingi lo famwe beyond Nairobi ko Meru geta antu kwinkai lakini gavana Kawira Mwangaza gavana gutura mashinani every time wabona Nairobi kariungite bobange bari ba Nairobi wabona Meru akariungite vice versa gavana ore agikara mashinani ore na akithithagia mecemania mashinani na narairia mwananchi o kawaida akamuigwa muno no okuigwa nyake ari au riu okuigwa askari mwira ebereo na mwarairia mwananchi ore amuigwa muno na ndantu babona gavana eja gutonya UDA na akithithagia mecemania u akuthithia mashinani ekwariria antu ba kawaida na guikenya project jaiu mashinani akethirwa agukira muno gi siasa na siasa cha 2027 no gatuika point person wa Rais William Ruto wa munini wa Rais Rigathi Gachagua na wa UDA na ngwataniro yonde Kenya Kwanza county ya Meru kule antu nabo bate kwenda uno ntu bakomenya no ajukia kahanya kau ba kwagirwa ngugi nene irais ikiama gya Kenya Kwanza na ikiama gya UDA na ngwataniro ya Kenya Kwanza na ndatara utu utara hantu baba ingi twitara waziri Mithika Linturi twitara former governor Kiraitu Murungi baba kumenya Kawira eta akuwe na president na deputy president na bokinyabo ba kwagirwa ibatere muno igi siasa ithurano ne vya 2027 na une othe na cha Kawira ciagitire ate kinya thora tutungi na twire atuthina kidogo turomba gugita buria turia kinya to muizira nomba gukanda na atu tutimuinyirie muno lakini bobo muskumite konene bomire au na ukeja goita kinya o bau bambiririe nteto eu no boene manto jariko jaje impeachment MP twije batonyere nyumene lakini MP nabo batonyere nontu batetwire gwitaniria ngugi bwega na Kawira Mwangaza kurire bachwiro bero twije twambirie manto ja gwimpeach Kawira Mwangaza ibetekeririe batara athina nontu batetwire gwitana ngugi bwega MCA na boy bo bakiragwa muno nontu gavana Kawira Mwangaza kugeria gwimpeach ara mbere eja kunejere kuona kwina bata muno MCA
na gwitaniria bongugi na choko na atiri kwina bata muno nye gukara bwega na president na deputy na rubu na ya kara na bwega muno iketumi ukona nya nenda otonya UDA na itangugi na MCA iketumi urona MCA muno baba thuri akuro tuturonka gatwario maginya baba omwimpi aibonka muno nya baba baragarukire na ndino ntu baba bairi barona MCA bomba kuleta thina batumira biama biao bia gisiasa kubera atuga impeach gavana watuge kiama gia kurukia ukira saina kiama kia UDA mucemanio joetwa anene bakyo berwa itikiria ni impeach gavana saina kia Jubilee kia Mbas no peu PNU biama biatumikwa tukana ndi biama biagitate biatumiro bira biena MCA county ire Meru na obana menya ene tinda no bo bagitete atia no bo bagaita manto bathia kuringana na ore nkuigua ugatuika kawira akevera gitine kire ndugini ogiceria no gatuika gavana mutumanto ithingia atuika gavana sheria eriuga atia endekithie muntu uria gatuika munini owe achoke aretwe mbunge ne county gitore awere akuruka atuike munini owe batari tekana tutari na gwituika mathabu jaraja tari ure munini o gavana county ya Meru ya kereito ari gavana tochio no kunenkerwa gitikiriko oigo kiu ingana mathabu jaraja otaro lakini mathabu jaraja etarirwa najo kuriko kwa ba ingangi bibio biere bibi kwenda kawira hana lakini nabo kinyonto bubu ikuruka no mwanka MCA bakurukie na siasa neyo ira gwate ni interest imbio muntu akono na kule MCA bakuria atiri nuntu boibete nuntu nandi gwatwika Mbas kana kereito no kuona gite kia deputy anenkerantochu na wale nturi ginyoko no rea akoethwa spokesman na gwatwika no kingpin Meru county gakuthuranirwa 2027 nweja kuromba gitio kiriko kia gavana ai gwatwika linto rigo temero mwenge kireito na kunenkerwa deputy gwatwika kawira ageta kuri MCA bambiritio ciuria atwire na itutu kurukia deputy governor uyu ri tuona na siasa ni interest na ndiko twika kwa mwakinya babangite na tibonkake antuta mporo abore barabezete yakibiri bakiuga igavana bakobera ibakoria batu twambiririe omubiro tenere na temanto jejira gwatwika kuri antu bejira batwika ibo ene mantu batu tugutwika imasabe kiariko kaluri murunge wejite na gakobia oversight kinywe na kuria na tutu twire ko oversight mama tumutindikite babejira bo baire gwatwika ibo ene mantu oni ngutwika gishabiki kuko ibo inya mbiba mo bakoria atia na atu inya twire ngwa kariko tuonai kugwena nanga gutwika atwikitie ngugi ge siasa medically nturi na kireito murungi no na ndibambiriti nyabo guchuria biuria jabiriko jabiu na igotwika bamwe ja MCA igotwika kinya kawira akeja guimpichwa igotwika no barege mtochu MCA mumurege no bamurege na bakauga lakini no ntu mutumanto ithingia rari na twikite mateka jage siasa jantu babo bairi tutara ingangi bibio biere na ibokera inywe kumuragithia ntukoja kuona kawira thithwo akeja kuthithwo mutuma ngukwite meria mpempe kuna ndiba kuga kwarete rieto ria ntochu ukwirorete tugwithie tugwithie kena tugitate tureta nyabo bena wao nyao bariuga bakaya wakanya speaker wao kinya deputy governor no agite ate speaker wao Ayubu Bundi na ndijo mathabu jo gitate jo taranirwo ariku are kethiro bugakarika mwathani na twikeo tukona